kala e sa'i kala mo woni e mum. Enen ɗo meɗen jam yettude Allah. Ɗo torani en Allah yo tawo non kadi ɗon e jam. Ibrahima So Nori Koba salmitama déjà 106. Benjamin Lutmana ɗo mi haynadema ɗo taw mi adi to wiwragol mo. Donc ya Shuaib Sengo Sénégal mi hiwrike ma. Yette ba wona sama kala mi salminima tokora am do sida e jam. Ba Mamadou ɓeɗon waɗi logo frappant mi salmitike on mi sarga So. Salut mon frère depuis au Libéria Morovia salmitike on non kadi. Alaska Balde salut ko Tolah mi wuro ɗo kadi Alpha Jom Bambeto mi yoyno commentaire makko mi yano fewndo ka live o wonno wadde ko après kami daroyta live on a revue mi yoyi commentaire makko ara Alpha Jom Bambeto a salmitama. Saf Wayne Balde bonsoir frère Tolah kadi bonsoir a salmitama. Ara sendite yewtere nden mi turike on ko bayana marɗen hande ɗo. Onon bayana komo waɗunoɗen wonde yiltitade e muɗum ɓeyditen ɗon kadi seeɗa. Watti ɗon kadi ko wonde wadde ɗo kon en andintina e woni sabu neɗɗo on ko yeggito wano non kadi en wiyaygo e ronki e wiya en haaɓi ma wonde hollen hay e mettu ɓernde ɗum fof no waɗude kala e ɗo en tini o photo ɗo e yi ko windi dow ɗo kon kadi ashabu sabt yimɓe asewe ɓe wonande ɓen ɓe tawata wata yide bindi ɗin anda ko nundi wi ba yiwgol bindi ɗin na yiwgol ko windi kon ko wawgol andu kon gol kon ɗum winda o yi kadi sengo leyɗo ceerno mo nenen bo ko mboni mo ceerno mo nenen bo hande ɗo yewtaka ha mi yewta on fi makko ɓayna yewtere nde jututun kon neɗɗo tawɗo o tawama laamu seeku fewndo on tuma o dogi kono o dogi leydi ndin o jaɓali leydi ndin dogamo o woɗɗitindi kono o jaɓali ndi woɗɗitomo o yehi ka jananiri on tuma suka seppuɗo ha hewto e leyɗe porto simi wiri non faamo o seppali fof lawol ngol kono yaadu makko no ɓurɗum ɗo waɗi woni seppugol sifano woɓɓe woni seppirde hande ɗo ni yaha Libye ma yaha Mauritanie ma yaha Maroc ma yaha Tunisie ka yata o fubboyo kadi ha hewtoya kamɓe kadi ko sifa ɗum ɓe waɗno sifa wano ni kono kanko o suɓi karambol ngol fi dartagol o darti ngol laamu ɗon ha ngu yani o windi ɗi bindi ɗi tawata e ɗen defte ɗe walli fi ɗi gollitorɗen en fof manuɗen fi makko ɗi wonande ɓen anduɓe mo ɓen laamuji ɗin wayli laamu Alpha Condé gon aroy e nder ɗi duuɓi sappo sakkitoroji ɗo fi makko on woɓɓe faala tuninde ɓe ƴetti ɓe bakimo konko tawata sabu iɗen andi 2010 o feññinno tawtugol makko wallito parti wiyeteɗo UFDG o wasi haray nandi ko junubu wonno ko waɗno hontuma ɓe ñokki e makko kala ɗin tunuɗi gibi ɗon ko woɓɓe eɓɓi wondema fi makko jangitake ko moƴƴi warin defte makko ɗen hande kadi jangitake awa ko ni ɓe fuɗɗori guwugol mo tukka mo haalaji kono o jaɓali ɗum waɗa sabu haw deƴƴa no wiri non ari non joni ha ngu laamu ɗo seynirde ɓaygo ari o tawano e ɓen tawnoɓen yiwno law ɓay kanko e mo andi kon ɗum woni al alama wunde on miɗen andi ko ƴiwonde o yi ƴiwonde nde law o yiɓe arɓe ɗo o andi ɓeɗo ino ukkomo ngul laamu ngu o cippirno o dogi ɗum ko laamu seeku ngu kon to noon kadi o ɓuri wurñitade ko nde yawno ha ɓe innitiri aéroport on Sékou Touré
on Sékou Touré mo andi ko woni sombo hande wontugol leydi meɗen dimbawo mi waɗa ɗo non pose mi andina mi humpitike ɓiɗɗo makkon Hamed Touré e sonna mum accitama ka kaso ɓe yalti ka kaso eɗen andi ɓe waɗano kaso ngu mi sikki duuɓi 7 kango duuɓi 10 no woniri wowe mum happo on hewti no neeɓi kono hari no woduno kadi alamani mo hanuno yoɓugol no wawi wonde hara senerde yoɓi on alamani joni non o accitama mo hani ka o hota joni lagine ɗum ɗo noon mi waɗo tunkum pose mi andina on noon min e makko komin denɗam kanko Mohamed Touré komin denɗam si mi wi noon komin denɗam jaɓe ɗon jogitoɗon ɗon hara en juutinali yewtere nden wondema komin siɓɓe kon ɗum noon mi woni e yaltintinde ɗum ɗo ko fiwata goɗɗo nyande go humpitoyo ɗum mo tawata no gasa ko ganin ɗo woni lan e ndarude wi'a Tolah ko wonɗa e wolde kon fo e hoore ngu laamu e sabota fela kanko Sékou Touré iɗa andi jaka an e ɓeygure makko ndin iɗon jeydi mi suuɗali ɗum ko goo ɗimmel mum kadi min ka an miɗo sendidiri ɓiɗɗo on ɓeygu on e neɗɗo on kanko Sékou Touré mi anda laamu makko kanko kono yer ko mi jangi kon e ko mi humpiti kon e ko mi reeni hande ɗo kon ino holli mi laamu makko hun hari ko bongu ɗum ɗon si waddilan e sonna makko no ɗum woni Hajji André yo waddume si ɗum waddilan e ɓiɗɗo makko kanko Mohamed Touré yo waddume miɗo yiɗi non jogoragol mo kanko ko woni e wadde kon kanko Mohamed Touré e ɓeygu makko tahon non himiɗo jogiti ɓiɗɗo on heɗingo kaso ɗo kono ko baaba makko ƴoguno woni ko juuri e makko kanko mi andiramo bonki miɗo andirimo yankinare miɗo andirimo deƴere miɗo andimo moƴƴere ɗum ɗon mi andirimo kanko mi sifomo yer ko mi andi ɗon kon harana yugol ko en ɗanɗam mi yetinoke on noon mi inni min siɗɗoyagal ala ka bonki si a woni bonɗo ka hiɓɓuɗe wo ka jeyɗuɗe wo hande kadi ara en jeyda mi jogotoma ka bonɗo on jogeteɗon sa woni kadi moƴƴo leñol ngol wonɗa wo ɓeygure nde jeyaɗa wo ko en siɓɓe sabu moƴƴuki maɗaki ɗum ɗo ko introduction mi woni e waɗude ko ɗum woni en fokkintina e woni yewtere nden sabu hande kadi mi faala yon heɗorola moƴƴa hakkille ko woni e yewde ɗo ko mi arta e makko kanko ceerno mo nenen bo no duuɓi ɗi woni e ɓeydorde non o walli fino nyande goo ma o windi e ɓatakuru o wi'i ɓe bonni kamɓe dogunoɓe laamu ngun ɓe ronki dartade ɓe sikki ko ɗum nafaynoɓe on tuma o inni si o anduno o dogatano joni noon seede harama ko luttundi ko ɗum o wiwno alhaali non ari ha hande kadi ngu laamu ndundarankiwɗo fuɗɗike mo hande ɗo tukkade fi nangugol mo ko wowluno kon on tuma ko ɗum non o woni e tabintinde hande ɗo wondema o dogata e si tawi kadi ko ɓe faala ko nangugol mo soka himo weltori ha naɓede kaso si tawi kadi ko warugol mo ɓe faala himo weltori ha yo ɓe warumo sabu on tawɗo ko walli fotoɗo mo tawata o maayani sabu ko hooli kon on o maayi o yani sahidi hay sina mo sahidi on kanko o gollitiri ko ɗum woni on maayi ko o ndimo o maayi ko o kohojo ko ɗum o wi'i o wi'i noon kadi ka nder yewtere makko nde o sakkitori ɗo nden fewtugol ngu laamu ɗo o inni si tawi ko ɓe woni mo e jokkirde nangugol mo soka mo hulɓina mo ma wara mo ko fii o deƴƴu o deƴƴi wo tuma o maayi min mi ɓeydita ɗon wondema haysi o maayi o deƴƴata fii hon ɗum kala on walliti walli fiiɗo deftere windinde nde lutti fannimanti nden deftere ino jangede fannimanti nden deftere ino yeɓede fannimanti ko woni e nder deftere no yewtede on o maayali himo wuuri awa kanko ceerno mo nenen bo yo ɓernde makko waalo yo andu haysi hande ɗo laƴal makko huuɓi ɓen faalaɓe ɗannindemo fannimanti wawɓe wa amen hino jangude defte makko ɗen fillo ko woni nder ton ko yo andu ɓen faalaɓe mo ɗanninde fankina ombina mo hunduko haray hunduko makko kon deƴƴali
hara yo andu yo ɓernde makko yo waalo yo fondo makko waalo wonde ma konko ɓe eɓɓi ɗon fankingol mo hara yo fankali ɓay ko ɗon non min ɓurtata yewtugol ko yewti kon ko ɗon non min ɓurtata jembude konko o holli men ɗo o wowlino duuɓi ɓaawo ɗo wonde ma ella on nun koko ɓe doguno kon joni non gibi ɗo naɓi yeeso o dogitata leydi makko ndi o hulata on dundarankejo o jooɗoto ɗon o dartomo ko ɗum ɗo mi faala en fap yen ƴettu ngu jikkuɗo heɓen ki hakkillo o ɓeɗo ko soppa welitiɓe woni ceerno mo nenen bo kamɓe ɓe andi ko on ɗum wonno laamu arano ngun himɓe andi ko on ɗum wonno laamu ɗimmo ngun ɓe andi kadi fewndo ɗo ni ko on ɗum woni laamu ngun si enen non en sikki ko deƴƴugol ngol hisinta en falji si en sikki ko kulol ngol kadi hisinta en falji si en sikki ngu laamu ɗo kala mo maƴini o pargiti o yalti haray o hisi haray o hisali seede muɗum o ko ceerno mo nenen boɗo tawɗon o wawi hisude ko innete colonisation o wawi dartade colonisation ha colonisation iwi o wawi kadi wallifade ɗen defte tawɗe ko fewndo indépendance o holli wondema indépendance on sonji ɓiɓɓe leydi ndin ɓuri ko colonisation on sonjuno o andini kadi hande ɗo non konko woodi ɗo ko konko tawno ko colonisation e après indépendance ɗiɗo fo hawtodiri ko ɗin naatituɗen e muɗum hande ɗo hara ɓay en timmi yimɓe wulure ausbillahi samil alim min alcheitan rajim bismillahi rahmani rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko alati ɗum ino hawriti ñande nogay e ɗiɗi lewru sappo e ɗiɗaɓuru ndun e nde hitande guluji ɗiɗi e nogay e nayyi hande ɗo kañum kadi en tintidi fi waɗugol nde yewtere men nde wiwɗen ɗo ko bayana on bayana ko ɗum woni ko yewteten fi muɗum ko ɓuri e jaalude kon ko fiiɓe yimɓe wi'etenoɓe yimɓe asewe komɓe woni ɓen noddaɓe ka nder alqur'ana ashabal qaryati ɓe yimɓe hoɗo tawnongo hari no ari fewti maayo ngon ma ɓen ɓe inni ashabu sabti ɓe yimɓe asewe ɓen ko homɓe wonno ɓen yalli ɓen ko yimɓe nun ka ko jikku nun ka woni wo e muɗum woni ko jikku woni ko yimɓe ko honɗum woni enen ko hanoɗen suutude e konko feƴƴuno e maɓɓe ton ɓay alqur'anare nden koko feƴƴi koko fewndi koko woni arude joni noon ɓay enen fewnode tippinteno hari en woodaka kono ɓay tunde tippinano ino andano enen kadi en aray ko honɗum woni enen ko ƴetteten geɓal e konko nde yewti tentini noon ka serkete koko yewta fiɓe yimɓe wiyeteɓe ashabu sabti komɓe wonno ɓen ko ɗum wonno ko ɓe waɗuno ko ɗum waɗi si Allah yewti fi maɓɓe ko ɗum wonno fiyake maɓɓe ko ɗum woni ko yewteten ɗo fi muɗum yewten kañum kadi fi o neɗɗo wiyetenoɗo qaruna kombo wonno on qaruna ko ɗum waɗi ha si tawi fi makko yewta e alqur'ana koye saayi hombo on arno ko ɗum kankadi wonno ko waɗi ha tawi fi makko yewtete ka nder alqur'anare ko neɗɗo moƴƴunoɗo num ko neɗɗo bonnoɗo num ka ko moƴƴunoɗo bontoy kadi ka ko bonnoɗo moƴƴitoy ko woni wo e muɗum e yewta fi o wiyetenoɗo ɗo kadi qaruna sabu on ɗon kadi qaruna konko o waɗuno kon ko honɗum woni ko suuteten ƴetten nafa e mum enen tawɓe ɓen ko hande ɗo wano noon kañum kadi yewten noon fi ko feƴƴi kon Sierra Leone yewten ko fewndi kon lagine annintinen noon ko noddunoɗen kadi e muɗum fi ndi leydi meɗen lagine ko tawno Sierra Leone kañum waɗi ɓe heɓi nafa e muɗum
enen non e waɗali yewitiɗen kon ɗum non woni haray ko yuɓɓidirten konko waɗi ɗon sarlon konko waɗi lagine e konko non tawata e waɗi ɗi gissaji ɗo hara mi torike on yo jentorolan hakkil yanyon faamu fi yo taw ko mi yewtata ɗo Allah hawrindinelan e sawaba e muɗum heɓen nafa mi torike mo non yo newnu ɗum ɗo laato o hawrindinanmi e sawaba e koko mun e yewtude ɗo mi adda ɗum ɗo hara mi oñaake e yewtere nden simi arnon faljude fawñade feggade ma fayude ma fayinede ko tawata waɗay haray ande annuyi an on dika muni arde mi jooɗo ɗo na sabu towugol an gandal ma tawgol miɗo andi ko to anda woni ko addimi ɗo o ko heɓugol mo himma on ko ɗum woni himmangol ɗon ɗe faale yo moƴƴo on ko on nden moƴƴere woni ko addi joƴƴininmi ɗo ko on annuye moƴƴo woni ko joƴƴininmi ɗo joni noon jogitorelan ñaawirollan on annuye moƴƴo mo mi ardi ɗo hara on jogitoraakilan angal timmugol an ko tawata ɓay tummi timma miɗo waawi faljude waɗa ɗiɗi mi yewtiɗa fo onon lelli ton konko lelli ɓeydi ton konko lelli wurton konko aali ko raɓɓiɗi kon wallidiren e yewtere nden sabu ko gandal ni sina non ɗiɗo fo hande seytane no waawi arde faltinanmi ɗo ka yewtere mi duppa sifano mi duppiri nda e ñande ma onon ka faamu duppon sifano woɓɓe moɗon faamiri goɗɗum goye komi yewti kon ɗum ɗo noon fuu Allah kañum no waawi hiwde ɗum ɗo hara waɗaali en torike mo kanko Allah yo waɗu jonde men nden jonde deeƴude yo woɗɗin seytane e meɗen enen e kala konko nanguɗen o raɗomo ka jonde meɗen ɗo no raɗornomo ka laamateri makko o woɗɗinamo e meɗen no woɗɗidiri hakkunde funnange e hirnange ko raɓɓiɗi kon o hisina en o hisindina en e ɓe ngureji meɗen o danda en bone makko kanko seytane e ɓiɓɓe muɗum e ɓe ngure muɗum si tawi non ɗum ɗo waɗi mi hawriti en daɗi haray waccemo kanko Allah yettanmo weltanoɗenmo sabu haray kanko woni ko moƴƴi e meɗen watan waccan dey felelan non kono felollan ko hakkindi andi ton koko mi wi kon mi timma simi aru faljude andite min kadi ko neɗɗo wawɗo wa moɗon miɗo wawi faljude donc hara on feƴƴintinali ngaynguji ɗin no woniri non wata on fokkiti hay e sakko feƴƴinti non waccugol ngol ko Allah woni e moƴƴade e meɗen so moƴƴoriran min yewtugol ngol o moƴƴori on onon faamugol ngol ande ko luɓal ande ko doktal fo e muɗum wata en waccidir waccemo kanko Allah ya rabbal alamin hare no mi wiri non miɗo arde ɗo waɗugol yewtere kono ɗo mi wadde nde taw mi faala yen heɗito ɗo ko feƴƴi hankin pita e battane kañum udditugol juulirde timbitunni ɗon andi diwe fuuta ɗen koɗe jeenay sinami faayo jon non ɗe diwe jeenay ɗo hiɗe tekun ke jaddi tati ma ɗum hara no gasa mi wayditi hara ko diwe tati tekunji jeenay no wawi wonde kono ɗo eɗen andi ko timbi timbo ko timbi timbo kañum e labe ko ɗeɗo diwe tati ɓuri jaalude juulirde nden noon timbi tunni no tawa eɗen juulirɗe ɓurɗe e nawyude e ɓurɗe kadi tawde no mari martaba no mari jaahu e nder fuuta on aw nden noon juulirde nde tawata ko e mayre juulano o fokkita yawgol waɗoya o hare no wirano noon en heɓi ɗo lebbi feƴƴuɗi e yewtuno fi ngeru ngun pita burwal tappe nden juulirde nde tawata 2025 ɗo nde heɓayno duuɓi temeɗɗe tati jeyaɓe timbi ɓen immi darti fi mayre fiyo nde moƴƴintine fiyo nde uddite haray noon mi faala en jentito ɗo yewtere e wonɓe ka secrétariat des affaires religieuses yewtere nde ɓe waɗi mi faala noon yon poɗo noppi e mayre moƴƴa jentito ɗon konko ɓe maaki ɗon ko
qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas venues, qui sont représentées. La famille est là, la famille est représentée dignement. Vraiment, nous sommes très ravis de votre vraiment accueil. Nous vous remercions très bien et remercions Allah qui nous accompagne sur le bon chemin. Vraiment, merci. Bienvenue. Merci. On est vraiment très heureux de leur présence. Je leur souhaite la bienvenue. Le papa, dès les premières heures, on l'a connu avec le frère. Hein? On était ensemble. Et depuis ce jour, les mains se sont données et les cœurs ont été liés pour travailler pour le bonheur de tout le monde. Donc, nous sommes très honorés qu'on vous trouve sur place. Et ensemble, on va fêter le 3e siècle de cette mosquée qui dénote vraiment l'histoire qui a toujours prévalu en Guinée, celle de consolider la cohésion nationale, la solidarité et la paix. Merci de votre indulgence et de votre patience. Ça aurait été d'autres. Voilà, nous connaissons votre calendrier, très chargé. Allez sûrement saluer les sages et puis s'occuper d'autres choses. Si nous avions su attendre que vous étiez là, le papa ne se serait pas déplacé. C'est nous qui devrions aller vers le papa, comme cela a toujours été le cas en Guinée. Mais ça dénote aussi l'humilité et l'acceptation qui vous caractérise. Merci pour tout. Monsieur le gouverneur, c'est un appui. C'est un appui, je cesserai de le dire, que partout, depuis les débuts, partout où nous sommes, il est toujours là pour faciliter les choses. C'est quelqu'un vraiment qui mérite d'être encouragé et qui mérite toute notre bénédiction. Parce qu'il est en train de faire ce que tout bon musulman, tout bon citoyen fait, indépendamment d'abord de ses responsabilités. À plus forte raison, avec des autres responsabilités qu'il incarne, il est toujours à la disposition de la population de base. Et vous savez que le secrétariat général des affaires religieuses est en étroite collaboration avec le MATD, ministère de l'administration du territoire. Parce que dans la configuration de ces deux départements, ils vont de pair. Partout où il y a un chef de quartier, nous avons le président d'un conseil de mosquée. Donc, qui travaillent ensemble. C'est pourquoi, lorsque, à la dernière minute, il y a eu l'empêchement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui devait venir avec le ministre de l'administration du territoire, ce qui même a fait que, voilà, on n'est pas venu à temps. Vite là, sinon hier on serait là déjà. Parce qu'ils tenaient tous à venir. Ils tenaient tous à venir, mais c'est à la dernière minute qu'il y a eu d'autres changements de programme et ils nous ont demandé de venir pour ne pas essayer de retarder aussi les sages de l'inauguration. Ils m'ont dit, va trouver ton grand frère, ton ami, on vous connaît toujours ensemble dans l'émission, pour essayer de nous représenter. Donc nous sommes très honorés qu'on soit aussi renforcé par le papa et la délégation de la famille présidentielle pour essayer toujours d'honorer ce que nous avons de plus précieux dans notre pays, c'est la religion. Merci pour tout. Voilà. Nde yewtere nde nanɗon ɗo ko Alhaji Ibrahima Bah wonno yewtude ɗo. Kombo woni Alhaji Ibrahima Bah mi ala yiltitade ɗum ɗo. Mi faala yen yiltito e ko Alhaji Ibrahima Bah yewti ko. Go'o ko rôle maɓɓe ɓe wonno e waɗude argol ka juulirde udditete. Ɗum ɗon ko waajibi maɓɓe. Kono ɓe yewti ɗo piiji 5 ɗi mi faala en fewtin hakkille mum. Ara nun ɗum taw
place en contexte on ko waɗi kon ngeru ngun udditama bimbiti tawgol khalifa joƴƴinama on khalifa mo tawata no lurra e joƴƴingol mo sabu collège des sages on teddiniraka règle on respectaka parce que ko goɗɗo e ɓen nayo ɗon hanano suɓede kombo wonno ɓaawo muɗum ko secrétariat des affaires religieuses on particulièrement alaji badru ɗum ɗon e yewtino fimu toranelal non allah moƴƴara mi duppali e nde yewtere ɗo fiyo mi yewtu komi faala yewtude kon wi'a ndum atakuru e yiindu wondema ko mawɓen tu wona joƴƴinede kono suudu ndum pita ka ngeru wata uddite dey parce que chantier on lannali wata uddite dey alaji badru ƴetti ɓen mawɓe ɗon malgré angal hattingol maɓɓe cellal malgré ko tawata fottaka kon ɓe addi ɓe e ngungeru ngu tawata lannali fii tun yo lurra en yiltitata ko en juutinta yewtere nden e ko wonno feƴƴuno on tuma pression pongodiral poɗodiral ha ɗum ɗon uddita e hoore ko o joge o accite joni noon hormorteɗi fuuta ɗin no tawa e mum mi yetinoke on kaafuji ɗin joyi kon ɗum woni ɗin kaafuji joyi kon ɗum woni kaafuji ɗin joyi ɗi woɓɓe gonaɓe ha jeeɗiɗi fuuta kon ɗum woni ɗin ko kaaba on kamilu on khalifa on e kaafa on kaafa kan kofune on e khalifa on kamilu on e kaaba on dans l'ordre ko kaaba on e kamilu on e kaafa kan e khalifu on e kufune on kufune on ko dawla on khalifa on ko diina kan kaafa kan koko joƴƴinta ɗiɗo kon kamilu on kaka ƴetta ɗon e muɗum kaaba on ko fii kan diina tawgol ngol ko allah fewtete tore woɓɓe non watti ɗon kerikin e keeri ɗin ko ɗum ɗo woni jeeɗi ɗin kaafuji ɗin fuuta ko ɗiɗo kaaba on o dillali han joni mo ɗon kamilu on han jonɗen gollirde mo kono hande ɗo o kufune wona ɗo taarede e muɗum wona ɗo wiyede ɗo ko puuto hande ɗo oɗo o suuyama hande ɗo oɗo o tuuninama wonɗo wono hendade o waɗama ko faala no woniri noon khalifa on kadi tawnoɗon ko ɗo wonno ardi fuuta oɗo kañum kadi senerde naati yolli juuɗe mum ha hande kadi ɓe waɗi ko ɓe faala kon ɓe waɗali ko hani kon ɗum ɗo ko taarika on taw mi woni e yiltitade mum ko jurol ngol taw mi woni en e wallinande fi en faamu konno mi woni e yewtirde fi ashabu sabti si tawi ɓen ɗon joƴƴinama e hoore hino lurra fuuta wawali fottude suudu ngeru ka joɗano ɗon yewta du'a waɗa halwa on fokkita yewgol waɗoya on cippiro talansan fiyo kuluja heɓo fiyo polgal heɓo oɗo kadi ɓe deesidi ɓe gerayɓe uddita o e hoore fottaka parce que fottugol fuutan on ko probléme wonande woɓɓe joni ɗum ɗo feƴƴi mawɓe goo naɓanoma hay naɓanoma ko wiyete mamaya ɓe tuninoyama ton ɓe naɓama nder ton ɓe waɗoyama ko ɓe waɗinoya ton kon fuu ɗum ɗo kadi immiɗen ko inneteno ko mawɓe goo kañum kadi ka dawla ɓeɗo kañum kadi ponga waɗa yewtere tukka ɗo kadi lurruɗen heddi noon hande kadi juulirde hormorte en nden siɗa ko ngeru ngundun ɗa noon joni ko juulirde nden nde ɗo kadi juulirde kanko bawuri hanunoɗo argol ɓay ko jeeyaɗo pita ko ardiɗo haysi ittama joni ka ɗuma innen ka jeyal hanunoɗo argol on ɗimmun ɗum ka yewtere ɗo komi hani on faamu ko hanuɗon faamugol ko wondema ɓeɗo alaji ibrahima ɓe inni ɓe ardi e ɓeygure lanɗo on nden ɓeygure lanɗo tawɗo o déplacé ke o yehi ka fijete
mama ya ka waɗete kono o wawali hettade o yaha zere kore ka fureji waali o wawali hettade o yaha fuuta ka tawata ɗo ko fii fuuta ko fii diina fuuta kan ko fii mawɓe fuuta ɓen yiltite moƴƴa nanon ko mi yewti ɗo kon cosaneji fuuta ɗin hormorteɗi fuuta ɗin mawninɗi fuuta ɗin waɗoɗi fuuta wona e nder windere wotere nde wona e nder lowre wotere nde ɗiɗo senerde fondi toninira e ɗiɗo gotum jiiɓi tafi majji yeyino noon ha heddinoke joni goto derniejo même si mi yiyatama no heddi goto mo tawata on tawɗata wolde fi makko ɓayno wowlirɗa fi on ɗon kadi toninte heddinoke noon joni nden juurirde ɗon fi udditugol nde ɗo kañum kadi tawi ko ma kañum kadi ɓeygure lanɗon yewtiduno e woɓɓe winoɓe lan Tolah komini ko fi ɗum ɗo go komo a pita ɗiɗi komo a timbi tammel mum ko mawɓe ma woni fi nde juurirde ɗo yewtu fi mum hay lanɗo on o are minni hon ɗum ɓeyni lanɗo on o are mini laginino man lanɗo fe on ɗo ɓeyni ardinaɗo leydi o minni go'o o arata ɗiɗi so ari na lanɗo woni ko ari ɗon mi wowlataɓe mi waddi e mum kono iso reconnaître on ka nder live ɗo mi yeetinoɓe minni o arata ɓeyni fi hon ɗum o arata minni fi hon ɗum o arata parce que haaju makko ala e moɗon himo jogi ɓiɓɓe moɗon ɓen non tigi kadi ɓiɓɓe moɗon ɓe wawoyta aroyde joni noon bawuri tawnoɗon en fop e yiwno ko waɗuno kon fewndo innano ko donkin khalifa o arno on tuma o neeti ɗon tawno ko mawɓe tun wona yewtede fimo ɗo Alaji Ibrahima inni o wawali hettade donc contexte on famille lanɗon immike ari mo tawata ko ɗon nden ɓeygure makko wona nodde mo ati ɗon nanden no wola français ko porte parole délégation ɓeygure nden kankan ɓeygure makko nden kanko Mamadi ɓe tawata Alaji Ibrahima e makko wonduno ka hajju mi andina on noon fewndo mission kankan hotto Guinée ɓawde ɓe wadde sadakaji ɗi ɓe waɗata ɗin ton fof ɓawde ɓe wadde ko waɗete kon fof ni hiɓe senditude maaroji sigiri na'i wallinanoma hirsanoma ɗin sadakaji ɗi ɓe woni e waɗude fiyawgol ngol anninoya fuuta fewndo ni Alaji Souleymane Sidibé no wadde tournéji e nder lagine ka woni e yaade o itta sadakaji o yewtida yimɓe o andina ɓe ko Mamadi oɗo nani ko ɗo wallitoto ɗen nani fof tawtimo hay fuuta tawtimo joni noon ɗum ɗo fof no waɗede ko ɓiɓɓe fuuta ɓen kañum kadi woni hikkade yeeso e muɗum woni e wonde hoparlerji ɗin fi ɗum ɗo Alaji Ibrahima ɓe nanɗon ɓen no yewta ɗo ko kamɓe ɓay délégation o yewti ko kamɓe kadi ƴetti yewtere yewti ndende nanɗon ɗo ko on ɗum no woni ɓe yewti ɗo ɗin joyiɗi mi inni en suutu e mum go'o koko ɓe andini kon wondema o délégation arɗo ɗo kamɓe kadi ɓe hanuno adude e délégation mo tawata finalement ɓe yimmini ɓe kamɓe ɓe inni yew tawa kotirawo maɗa on gouverneur on gaɗa ɗo noon pose mi andinayi senerde ittino ko innete kon maire waɗino ko ɓeynte kon conseiller communaux ɓen conseiller communaux ɓe ko ɓe senerde suɓi ɓe remplacino maire ɓe ɓen fo ɓe remplacino ko innete préfet kon fo ɓe waɗino hande kadi sooriɓe Alaji Ibrahima ɗo noon ɓe inni wo MATD o organisoɓe élection ji ɗin sanctionnoɓe partiji ɗin wiyoɓe ɓen ko kaari feƴƴi wo ɓeɗo e secrétariat des affaires religieuses on ko ni hiɓe naɓidi ɓe wi fi on ɗum kala ka conseiller de quartier waɗa ɓe waɗɗay ɗon joni kañum kadi fi goɗɗo ardiɗo julirde ɓe haɗali ɗon tun kañum kadi ɓe wi ɗiɗo ɗiɗi ɗi nantodiri moƴƴano ɓe wowla ko woni kesungoy ɓe arɓe tabintinani en ko tawata en fof yiɗen andino ko diina kan e Tolah kan wona gollirede fi joƴƴingol laamu dundarankew ɓe haɗali ɗon tun kañum kadi kamɓe Alaji Ibrahima ɓe wacci on gouverneur jo ɗon ɓe inni o ko neɗɗo diina ni ko woni e wadde kon ko kala konko innete neɗɗo fi diina woni e wadde ko ɗum woni e waɗude ɗo anditen noon Alaji Ibrahima ko almaniɓe
yawɓe jangoy kadi ka jananiri andi haseli fowti ko on ɗum wi'a julɗo ngino hani waɗugol fiisi gonga on e fenande nden cippiri mi daro ɗo yewtere nden mi alande développude ɗo hande yahen non joni e qissa on kon ɗum woni o qissa kon ɗum waɗi kadi si soɓori ɗen o qissa ɗo hande andi ton noon fewndo o programme ɗo waɗa yewtugol fi nde yewtere ɗo hari alaji ibrahima ƴettali o maako maɓɓe ɗo ɓe yewtali min hay hari mi andano fi affaire o programme fi nde juulirde ɗo sina yontere nde feƴƴunde ɗo mi andi fimo hari mi anda mi humpitake no wonnirno noon hay miɗo yawno voyage miɗo woni complètement coupé du monde mi ala humpodirde hay goto si mi humpiti fi muɗum donc nde yewtere maɓɓe ɗo si tawi ko mon e yewde ɗo ko goɗɗo yi'i ko yuɓɓodiri e mum yo andu ko Allah waɗi yo ɗum ɗo yuɓɓodir na min fes parce que ko mon e yewde ko n'avait absolument rien à voir e kamɓe ko ɓe ari ɓe yewti ɗo ko mi faala ɗon ɗon o précision ɗo ye waɗu wondema yewtere nden na kamɓe nde fewtina ko woni ɓay alhaali on waɗi haa ɓe yewtu ɗum ɗo mi addanama ɗum ɗo hanki mi heɗitike mi tawi ɗum ɗo yo adde on fof jentito ɗon ɓe anduɓe ɗo haa sedi fowti ko yewti kon ko ɓe ari ɓe qirriti ɗo kon fii anditen noon kala ko woni e wadde kon hottugine enen en alaka addede muɗum holle ɗen aren cumpen e nder mum deesiden ko faala ɗen kon ɗum ala waɗude kamɓe si ɓe heɓɓi goɗɗum ɓe yahay tu woni ɓe huccaɗa ɓe waɗa ko ɓe watta kon mi andintina ɗo no mi fuɗɗori noke yewtere nden ka tawata woɓɓe tukkinoɗo ni tola meɗen andumagoy ko a jilluɗo meɗen anduma an hiɗa tawtimanin ka meɗen anduma aɗa waɗi ɗiɗo e ɗiɗo ɗum ɗon fof mi wolanona fimon j'assume si ɗo noon mi fewtini yewtere min ni awa hot guine ka tawata min ni ko dewol angol hino ton o hot guine ɗo miɗo wowlude ellaji wonɗi ton ɗin si tawi ko a nunɗuɗo ko a juste a jaɓa e wondema mi ala bambande hay goto ko ka gonga o woniri wo ma mi tañƴinimo ɗon ko ɗon mi woni sina ɗum mi natata e critikugol konga ko woni e waɗde hande ɗo hot guine e hoore fuuta no woniri noon fewndo fuuta kañum kadi waɗu noon ko tawata o ñama mi yaltuno on tuma kadi minni koko waɗɗon ɗo on oñike o yiyay noon kañum kadi battane muɗum ko homɓe woni ashabul kahfi ɗo yen aro e maɓɓe taw mi faala en yewtu taw fi o wiyeteto ɗo qaruna ko mboni qaruna parce que hande ɗo eɗen mari qarunaɓe buyi hakkundeji meɗen qaruna ko siɗɗo annabi Musa woɓɓe inni ko ɓe denɗan haalaji buyno wowla kono do alqur'ana on ko inni ko e ɓeyn ko e yimɓe annabi Musa ɓen o jeeya mi faala noon ara jangande en aayewal ngal kala mono faala yaade humpitoyo ko ɓuri laaɓude e fii kon ko mon e yewde ɗon kon no woniri noon gandal ngal towa o yaha ton o ɗaɓɓitoya ɗum allahumma ba'da ausbillahi minash shaitani rajim kon ɗo woni ko yewti en e ngol cortewol suratul qasasi e aya 7:7 suratul qasasi noon ko cortewol yewtungol fi tarikaji yewtungol fi qissaji o wi'i kanko Allah ka wonen e yewtude ɗon yafoɗollan ɗo yafelande no wodi komi acci ɗo yafelando tinna no wodi piyum komi acci ɗo e nder yewtere nden ɗo ko tawata ko ɗon mi hani fuɗɗorgol taw jogiteɗon tinna mi ɗaɓɓitita ɗo si mi waway par ce que koye nder o téléphone ɗo woni kono yafoɗon ɗo tinna mi ɗaɓɓita no mi yitira ɗum ɗo vide à l'antenne yafoɗon ok
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وندالي نمي ويري ونم من فعلا يود ييتا كوكو من يوتو دروكو ينتقي يو سورة القصص كالله وندالي لون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين دندوكو سورة القصص ɗerol temeɗɗe tati e capanɗe jeenayi e nayi aya on ko aya capanɗe jeeɗiɗi e jeego kala mono faala yaade tefoya ɗon ko ɗum allah on woni ko dalani en ɗo allah on daali inna qaruna andu qaruna kana o laatike min qawmi musa ko jeyanoɗo yimɓe annabi musa ɓen ko mbono woni annabi musa ko o tawɗo hino jeeya e bani israila en jibinaɗo fewndo tawno firawna ino dolude yimɓe makko ɓen allah waɗi yo o daɗu o hisa mbileɓe firawna ko wowlanno firawna kon fi makko ande noon annabi musa fi makko no yewta ka alqur'ana laabi 183 sinami fayo woɓɓe inni 183 ko ɓuri raɓɓudude kon ko kanko annabi musa ɓura yewtede fi mum ka alqur'ana kanko annabi musa rapidement ko mo tawata yehi ha yewtide e allah no wiya noon na kanko tu yewtide e allah goy kono ko kanko jogi jammore wiwgol ngol kalimullahi yewtiduɗo e allah on mo tawata on o landoto allah audience allah mi faala yen yewtu mi wulɗamama mi faala yen yewtu worin e riwayaji goo ka o hawji o yehi yewtidugol e allah tawi happu on hewtali sabu ko tawi kon o hawji o arti o tawi yimɓe makko ɓen ɓe bewi e nder muɗum joni noon annabi musa oɗo tawɗo yehi ha allah wallimo o yaltini yimɓe makko ɓen e ye dundarankeyagal firawna o yooli firawna e hamana e yimɓe muɗum ɓen hari o hino marno siɗɗo jeyanoɗo e ɓe wonanoɓe e doolede wiyeteɗo qaruna o qaruna ɗo ko wonno kanko golle makko allah okkolnomo gandal anden noon sendidiren ko wiyete alyahud e bani israila bani israila ko ɓeygure o inneteɗo on israil ko mboni on israil ko annabi yaquba jammore makko nin ko abdoullahi par ce que israil ko abdoullahi kala non ɓen ɓiɓɓe makko 12 ko bani israila ɓe wiyete e nder ɓeɗo moƴƴuɓe no woodi bomɓe hino woodi mi lando on ɗo noon ɗo yen continue de live on ka aduna ɗo ko feddeji jelo woodi ka aduna ɗo ko feddeji jelu woodi mi faala yo waɗan en ɗum ɗon ka commentaire ka bange diina ko feddeji jelu woodi mi lando on ɗum ɗo joni noon e nder ɓe geɗal ɓe 12 annabi yaquba inneteɓe on israil mo tawata ɓiɓɓe makko ɓen ko bani israila ko ɓe 12 nun no tawano e muɗum annabi yusuf no tawano e muɗum o wiyeteɗo bunyamin ko e nder non ɓeɗo 12 woodi on wiyetenoɗo ɗon yahud joni noon kala ɓiɓɓe makko kanko yahudu ko al yahud woɓɓe inni ali yahud ɓiɓɓe yahud ɓen no wira noon ali imran woɓɓe inni tun al yahud woɓɓe wiri ɗum ɗon noon anda ɓen noon ko bomɓe tigi ɓurɓe ɓen e maɓɓe ko ɓe funtoɓe o wiyeteɗo ɗo al yahud kono waɗi siɗen fuɗɗorde yewtere nden ɗon fi yewtugol fi o wiyeteɗo ɗo qaruna en anda konto e mum o jeyano kanko kono ko anduɗen kon nde feƴƴunomo kanko annabi yusuf e ndi leydi wiyetendi ɗo on misra yawoyno gireri ha yalto e majji kadi o wiyeteɗo ɗo musa kanko non o jibina fewndo tawi ɓe tawnoɓe ko kohoɓe fewndo annabi yusuf yeyino ha hande kadi ɓe waɗama hande kadi maccinteɓe e nder non ɓe maccinteɓe ɗo ko ɓe maccinɗinora ko faske ɓe heɓi jaaw hiɓe mari gandal hiɓe wakkili hiɓe ñeeñi hiɓe mari kadi kaalisi donc ɗi kaalisi maɓɓe ɗo
waɗi sabu yimɓe jeenoɓe e leydi ndin tawɓe ɓe ngino waɗi hoore maɓɓe ko kamɓe ɓura jeeyede ndi leydi ɗo ɓe andi taarika ɓeɗo ko iwnoɓe nokkugo ɓe deesidi sabu ngayngu ɓe makkinɗinayi ɓeɗo ɓe deesidi ɓe follinayi ɓeɗo ɓe deesidi teddungal ngal ɓe marno laamu ngu ɓe joginongu nguuɗo ɓe hettitatangu hande kadi ɓe waɗa kamɓe hande kadi dooleteɓe kono fii kala ko ɓeeɗo fof tukkano fiyo doole laamu ngun heɓuno ɓemɓe ɓe wonno gollitirde wiiɓe heyi an e ɓe luttuɓe ngiɗon seedi an sabu gandal maɗa ngal sabu jawdi maɗa ndin sabu ko yankinaniɗa men ko faamotirɗen kon an a tawaka e ɓeeɗa ande no yimɓe ware yimɓe nde no doole yimɓe nde no jaasine makkinɗine an sabu gandal ngal marɗa ngal men tawnatama e ɓen Qaruna ko e ɓeeɗo jeyano woɓɓe inni ko inna kon harimo marno gandal harimo wawno shimi ka waɗayno o tawa leydi o hendo ndi leydi ɗo o juura piije muɗum ɗum yaltinanamo kanŋe yaltinanamo janɗe yaltinanamo kala ko innete kon ko minere o yeeya ɗum ɗo o heɓa jawdi joni noon seede konko mi woni e yewde ɗum kon ɗum Allah on wi ka deftere o inni inna Qaruna kana min qawmi Musa ko jeyanoɗo e ɗe mofte yimɓe annabi Musa donc kanko kadi ko hananoɗo makkinede do non kono noon fa baga alayhim o bewi e hoore maɓɓe ko honno o bewiri e hoore maɓɓe o laɓɓini e hoore maɓɓe few o wi'i kanko o tawaka e konko kamɓe ɓe woni e muɗum kon ɗum non wonno ko ɓe wonno e muɗum kamɓe hari ko Allah ɓe wonno e fewtude ɓe toromo ɓe inna Allah wallu men ɓurɓe ɓen e maɓɓe ko ɗum waɗi si ɓe tori Allah yo Allah yaltinɓe e nder tampere ɗo duuɓi 40 si Allah non addi kanko annabi Musa joni noon fa baga alayhim wa ataynahu min alkunuzi min okkunomo non e ɗin ngaluji ma in mafatihahu ko tawata cottirɗe ngaluji makko ɗin magasin makko on coffre fort makko on kaw naadaynoɗon jawle makko ɗen latanu bil usbati hino teddi ha tawata ko mofte ko yimɓe tawata ko kamɓe arata duña ɗum ɗo fiyo uddito ulil quwwati tawɓe ɓen non ko jon dooleɓe kañum kadi id qala lahu janto tuma nde o wi id qala lahu tuma nde wi'annomo qawmu yimɓe makko ɓen nde ɓe yiwno oɗo o heɓi ndin jawdi o heɓi on jaaw o jonnama on martaba hakkunde ɓe wonɓe ɗo hino dolude ɓe e kamɓe ɓe yinimo la tafrah wota weltor ndi jawdi maɗa wota wonu o dulluɗo wota wonu o bewɗo wota wonu o tawɗo ko ƴagguɗo inna allaha sabu allah on la yuhibbu o yiɗa alfarihina ɓen feƴƴintinɓe welo welo maɓɓe on weltare maɓɓe nden ɓe sikki kamɓe ko ɓe jogii konko doole maɓɓe e hakkille maɓɓe woni ko jonni ɓe no mi wiiri non ɗo non mi fewta inde hay gooto mi wi'i ko an ma ko an ɗum ɗo ko daande dolokke taƴa kala on tawɗoyno gollude e ngullaamu wongu e doolude doola kañum kadi siɓɓe muɗum a tawama e nde yewtere ɗo ko Allah waɗi yewtere e nder alqur'ana na min tippini nde alqur'anare mi filloto woni ko wi'a kon e mayre joni noon hande ɗo ko aarunaɓe jelo jogi ɗen marɓe feere woni ka jawdi woni ka gandal tawɓe hande ɗo ndi jawdi maɓɓe e ngal gandal maɓɓe wonali ko nafata yimɓe maɓɓe ɓen ma nafa numɗal ngal e gonga on tawa ɓe dartoto ngulamu ɓeyna ko gonɗa e wadde ɗo hana ko jelo joni noon continue en fayin jangugol e ayeje ɗo oɗo koko tawata ɗo ɓe fewtimo ɓe wajike mo ɓe innimo ta waɗu ɗum ɗo o wi qala innama utituhu ala ilmin indi koko yiwɗon ɗo himiɗo jogi nde ɗon nanga wiwgol lan ɗo wondema ko Allah o yiɗa non tawgol goɗɗo o beway ande awa koko mi okka ɗo ala ilmin ko e gandal indi yiwgol ka min ɓe kanŋe ɗe mi yeeji ɗo ɗe tawata ko ɗe jonni mi kaalisi ko gandal an jonni mi on chimi mo tawata mi ara mi tawa ɗe leyɗe ɗe onon wonɗo remude muɗum ɗo mi juura produit je muɗum yaltinanan min jandi ndi tawata ko ndi mi yeyata soldaɓe ɓen ɓe gollitira ɗum ɗo alaji ɓe yaɓe waɗoya gere ma ɗum mi juura nder ɗo yaltinanan mi kanŋe ndi leydi tawori ko kanŋe yaltata e muɗum mi ya mi yeyita ɗe kanŋe ɗo onon hiɗo remude hiɗon gollinede ɗum ɗo fu ko angal gandal moɗon waɗi si tawi ɗon maaya e lekke on gollitirali gandal moɗon ngal awa min non koko mi heɓi ɗo uuti tu ala ilmin indi ko gandal yiwgol ka am min de woni ko jonnimi ɗum ɗo
awalam ya'lam ke kanko anda anna Allah wonde ma Allah won qad ahlaka o halkino min qabli adomako min alqururi e din gireli man huwa mutawata on ashaddu minhu go burdo sattude e makko quwwatan dole wa aktharu burdo e makko kanyum kadi dudude jam'an yimbe si kanko mo mantorde do mbi jawdi makko e ngal gandal makko kanko Qaruna ene o anda Allah halkino ado makko burnobe mo marde jawdi burnobe mo marde dole burnobe mo marde konoli Allah woni mo landitade dum don kono Allah hadali don tun wala yusalu landetaake non an dhunubihim bakkatuji an dhunubihim dim bakkatuji mabbe dum almujrimuna kanyum bombe ben Allah hino yewtude mo kanko Qaruna konko tawata o yalti o wowli dum hino wajade mo taw fa kharaja kanko non Qaruna o yalti ala qaumi e hore yimbe makko ben fi zinati himo cuɗari makko din tawgol ngol himo mari de vespaje makko tawgol ngol mo mari de pradoje makko tawgol ngol himo mari di kanonji makko karmo makko himo mari di kaftaneji makko kala ko jogi do kon o yaltiti non joni e yimbe ben be yimbe wonbe moy wajade wi mo wattu ila dey koko wonda e mon kori afalji bay o yaltiti e yimbe makko ben e ndi cuɗari makko qala alladina ben wi be yuriduna tawbe hibe faala al hayata dunya ngurdan aduna dan be wi ya laytalana jalla amen haramen heɓayno mithla ma utiya sifa koko o kaɗo Qaruna ɗo innahu Qaruna o ladhu hazdin ko jong arsike adimin mawnuɗo en mbawoyno arsika Qaruna modi ko ida mari chance ndari Allah eno okkorma gandal okkuma jawdi ndari no jalbirɗa hande ɗo iɗa mari jaaw menen ɗo fof men lekkete Firawna susatama memugol an hara menen kadi Allah okkayno men sifa ko okkuma ɗo ko seytane woni ko yaltiti e maɓɓe ɓe yimo himo sowon sinde non ɓen tawɓe ɓen koyo ɓe yiwko ko woni e wadde ɗo kamɓe kadi ɓe jemba ɓe yaɓe tawtoyamo o wonta kanko wonɗo e waɗande propagande makko on kanko Firawna yimɓe ɓe yaha tawtoyamo iwa e laawol ngol kono no wonno kañum kadi ella makko kanko wa qala alladina wi'i ɓen non tawɓe ɓen e wi'i mi landike on nanen ko feddeji jelu woodi ko feddeji ɗiɗi woodi ko ɓen gomɗinɓe hino wadde ko moƴƴi kon e ɓen saliɓe hino wadde ko boni kon ko ɗiɗo feddeji ɗiɗi woodi finoyi en fellitu ko feddeji ɗiɗi woodi ko paske ka lahara ko aljanna e yiite woodi intermédiaire go ala ko fariqum fil yamin wa fariqum fil shimal ko ɓen naatoyoɓe ka aljanna e ɓen naatoyoɓe ka yiite awa ka aduna ɗo a wata wiide a ala e ɓeeɗa a ala e ɓeeɗa ɗum ko enen ɗaynidirta ɗum Allah ɗaynetake ɗum si tawi a dartanaki gonga on ça veut dire a dartani ke fenande ndin joni non kanko Qaruna ka o yaltituno nde nyande ɗon ko feddeji ɗiɗi hari woodi kono ɗi feddeji ɗiɗi ɗo fedde kala ino mari kadi peɓum tosokum ɓay Allah toujours imo waɗi ko wini ko hakkindi kon imo waɗi kon ko tawata pansorakiɗa few pansorakiɗa kono ko ɓura reɗinede ko yontigi suɓo e nder ɓen ɓiɓɓe 11 kanko annabi Yaquba ko ɗiɗo o mari ton kañum kadi ko ɓen moƴƴuɓe e ɓen bomɓe kono ɓen 12 ɗo tabituɓe ɓen moƴƴuki maɓɓe kin ko tato ko iwɓe ɓen e annabi Yusuf iwɓe ɓen e annabi wiyeteɗon Bunyamin e iwɗon e kotirawo maɓɓe tawnoɗon kanko o ƴettanno baba makko ahadi o hunni kadi ndin ahadi ɗum ko ɓeɗo tato woni laɓɓimɓe position maɓɓe on tawɓe ɓen ɓe ala ambiguïté joni noon sen itti tati e nder 12 haray ko jelo heddi haray no heddi jeenayo ɓe kadi jeenayo ɗo hiɓe senditi kamɓe kadi pecce ɗiɗi nden feccere tawɓe nayoɓe ɓen hino fellita few ha jowo ko bomɓe ko ɓuri tabitude kon jowoɓe ɓen ko bomɓe e maɓɓe
nayo heddiɓe non hino senditi kamɓe kadi peccoy ɗiɗoy. Nden feccere tawde tawta ko ɓeeɗa ɗuɗuɓe woni e wadde kon kono suusata yaltintinde. Ko ɓeeɗa tato ɓe ɓuri tawtude. Ɓeeɗo hino inna ko gooto ma ɗiɗo. Seede muɗum on non ko ngol gorol ɗo tigi kañum kadi fewndo waɗano réunion on inna koye annabi Musa nange o ware ko o ɗo tawɗo ino suuɗude gomɗinal muɗum ngal. Kono si tana o yalti o yalta e wowla ko o ɗo immino dogi yeytayi annabi Musa inni ɓe haldi e maɗa dogu yalta saare ndin. Ko ɓeeɗo kadi fewndo annabi Yusuf nde wi'ano yo une yo ware ko o ɗo innuno fi yo daɗu yo tawi warumo une mo ka nder koloyru. Fayin ko ɗo woni zuwowo pilan fiyo oɗa daɗo kono susta yaltintinde sabu himo andi bone ɓeeɗa on hiɓe ɗuuɗi ɓe wawi ɓe folude ko o ɗo woni wonɗo e zuude je on. Kono si ari satti net tawi hande kadi ko ma position ƴette o ƴetta e position o zuwa nden piyore fi wallitagol ɓeeɗa. Awa ɓeeɗa kañum kadi non hino mari ɓen suuɗiɓe kadi faaminoɓe wondema kamɓe ɓe tawta hiɓe suuɗi position maɓɓe on kono ko ɓe jowoɗa ɓe tawti ko ɓeeɗo woni naafigiɓe ɓen. Donc si en yiltitike e yewtere nden ɗon ɗi feddeji ɗo ɗiɗi ɗo yen arnon e makko ɓay o yaltiti e jama on ɗo kañum kadi feddeji ɗiɗi waɗi. Nden fedde tawɓe ɓen ko gomɗinɓe Allah anduɓe ɓen aruna ko woni e wadde ɗo ko ɓay o ala ittude jakka o ala jonnude geɓal ngal Allah o anditali ɗum ɗo ko Allah waɗanimo ɓeeɗo kamɓe tahiɓe immini ko woni e waɗude ɗo ko. Kanko non aruna ko kanko woni bonɗo on hino ɗo feddeji ɗin ɗiɗi. Hakkude makko non kanko bonɗo on e ɓe moƴƴuɓe ɗo no ɗon ɓen tawɓe ɓe ala gandal ɓe ala jawdi. Ɓe ala kadi gomɗinal timmongal jaka. Kanko emo mari gandal emo mari jawdi o ala gomɗinal few. Ɓeeɗa kañum hino mari gandal no mari gomɗinal kono ɓe ala jawdi. Ko ɓe woni gomɗinɓe ɓen. Hakkunde maɓɓe noon ɓe tawɓe ɓen kañum yii tun imo bippa ɗi basenji makko ɓe yi jawdi makko ni ko tampuɓe ɓe faala ko faala kon. Ɓe ala kadi gandal sabu ko angal ngal gandal ɗo waɗi si kamɓe ɓe yimo ɓe yeli yo tawɓe wa'ayno no wayi non. Si ɓe marno gandal net tampere maɓɓe nde wonatano probléme sabu ɓe wawayno yide ɓe anda ene ko jarabuye o woni e muɗum. Kono non seulement ko ɓilliɓe ka gandal ko gilliɓe ka jawdi kono ko ɓilliɓe kadi ka gomɗinal. ɓay ɓe wowli ko ɓe wowli ɗon kon ɓe wowli ɗum ɗo yeeso tawɓe ɓen kañum Allah no okkuri ɓe gandal. Wa qala alladina utul ilma waylakum e bone moɗon onon wonɓe wiide ɗo yo yeli yo taw wa'ayno wa o hiɗon andi alhaali o hiɗon andi ko no heɓiri ɗum hiɗon andi kon ɗum woni battane o. Ɓe wi'i waylakum thawabullahi joddi Allah nin khayron ɓuri moƴƴude liman amana wonande on gomɗinɗo wa amila o golli salihan golle moƴƴe wala yulaqaha heɓata ɗum non okkegol ɗin ɗiɗi tawgol ngol hino gomɗini hino muññi kadi e hoore tampere muɗum nden illa sabiruna si wona ɓe muññiɓe ɓen heɓata ngal geɓal ɗon ngal tawata ko joddi Allah nin thawabullahi geɓal makko ngal joddi makko ndin kanko Allah heɓata ɗum on tawɗo ko gandiduɗo tum heɓata ɗum on tawɗo ko marɗo tum heɓi ɗum ɗo wo tawɗo on himo gomɗini Allah yilti ɗon kañum kadi gomɗinal ngal tun nafata no woniri non himo haton jini kadi e waɗugol ko moƴƴi kon o gandi ɗi o yiɗi gandal ngal o gollitira ngal gandal ɗo kañum kadi ko moƴƴi kon. Si tawi on ti waɗi ko moƴƴi kon tun o waɗi raali fi Allah o waɗi raali sabu gomɗinal o heɓata joddi fus. Si on ti woni kañum kadi anduɗo hino gomɗini kono koko andi ɗo o gomɗini o gollitirali oɗo warin o nangitiroyte nangal ɓurgal e sattude ngal paske kanko ko anduɗo yiyay ɗum ɗon non joni tuma fuɗɗoyɗen non qissa ashabu sabti ɓe yimɓe asewe on ɗo fa khasafna bihi Allah ɓayi joni non oɗo himo mari gandal himo mari jawdi o fuɗɗike sowonsinde yimɓe ɓe seytane naati e ɓandu makko o yalti sowonsingol jama on yimɓe ɓe yimo fuɗɗike ɗomanade koko o jogiɗo
ɓe fuɗɗike yelade yo taw ɓe wa'aynowa makko. Allah non fi wata nde nawnare ɗo wata nde layo. Fi o gangren ɗo fi wata heɓu goɗɗum. Fa khasafna bihi. Allah on tuma monnimo leydi ndin wabidarihi. Khasafna bihi men monnimo wabidarihi e leydi makko e suud galle makko ɗin kañum kadi al arda leydi din. Allah waɗari yo kanko tun yo moɗe. Sabu si kanko tun o moɗanoma, ko wiyete ko kanko tun halka kono jawdi makko ndi luttay ɗo ndi tawndi ko tuunundi o pale makko luttay ɗo yimɓe ɓe yiya ɗum ɗo tawa han joni ɓe ɗoma ɗum ɗo han joni tawa ɓe faala ɗum ɗo. Allah waɗi no yo taw ko kala ko wiyete batte makko kala ko wiyete ko waɗi ɗo kon fiwata goto woni so won sinte ɗon Allah moɗinimo kanko ba suudu makko ndu leydi ndin fama kana lahu latananoki mo min fi'atin fedde wo tawde yansuruna wuyno ara wallitomo e ɗen lette min dunillahi ko wona Allah wama kana o latanoki non kañum kadi minal muntasirina wallowo hoore makko. Kanko mo jama wonno yiide inna jalla nun harami wa'ayno wa o Allah hollugol ɓe wondema on position mo ɓe jogino ɗon yiwgol ɗum ɗo ɓe innay ɓe faala wawde o Allah jonni ɓe exemple waɗi ɓe fop ɓe janga e makko ɓe anda Qaruna oɗo na oɗo wonno e gonga o ko ɓe fewtuɓe on ɗo inni waylakum e bone moɗon koko sikkuɗon ɗo ino moƴƴina ɗum moƴƴani on. Joni noon waɗen ɗo pose no mi wiri noon mi wowlalinde hay goto. Tintoɗen non joni ndaren hoore meɗen e o qissa ɗo mo Allah addi ka alqur'ana muɗum. Qarun hari ko neɗɗo mo tawata fi makko feƴƴi Allah munni mo kanko ba suudu makko ndun leydi ndin. Kono est ce que jikkuji Qaruna ɗin hande ɗo en alaɗi yiide takko meɗen. Hande ɗo ko Qarunaɓe njelo anduɗen ka leydi meɗen katrama tigi tigi ka serkete leñol meɗen ko Qarunaɓe njelo anduɗon tawɓe hiɓe jogi ngal gandal woni ko gandal diina woni ko gandal dawla tawɓe ngal gandal ɗo nafaali ɓe fi dartanagol gonga ma wonugol e gonga o ko njelo jogiɗen hande ɗo jooma dooleɓe tawɓe doole maɓɓe ɗen ko ka bange kaalisi kono ɗi kaalisi maɓɓe ɗo nafaali ɓe fi yo ɓe gollitir ɗum ɗo ka nafata ɗon ko njelo wallinen joni fi Qaruna on ɗa few yahen non joni ashabu sabti yimɓe asewe ɓen ɓe yimɓe asewe ko homɓe wonnoɓe kamɓe kadi kon ɗum kadi woni Allah ko yewti en fi maɓɓe ɓe yimɓe asewe ɗo anden taw ko e zamanu makko kanko annabi Dawuda wonno ka fi maɓɓe yewta Allah no yewti fi maɓɓe nokkeli ɗiɗi ka nder alqur'ana o yewti fi maɓɓe e suratul anfal sinami fayu kako suratul a'raf pardon o yewti fi maɓɓe kañum kadi ka suratul baqara kala non faalaɗo humpitade fi maɓɓe mi jonna en ɗo ayeje ɗen yahon ton ɗaɓɓitoyon ɓeɗo yimɓe asewe ɓen ko yimɓe tawɓe fayin ko e nder ɓe bani Israila en tawnoɓen kamɓe kadi hiɗen andi annabaɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen koye ɓeɗo yalti no tawirta non hiɗen mari ngal nyallal juma hormortengal ngal tawata nden nyande ko rewgol Allah tun kamɓe kadi tawi ɓe waɗana asewe on inna ko satti ɓili wo si asewe on hewti nden nyande wota on golludey si tawi enen julɓe ɓen ko inna idha nudiya lissalati min yawmil juma'ati si noddinama fi julde nden nyande juma fadarol baya accite kala ko wiyete coggeli ɗin ko ɗum woni kala ko wiyete golle walline kamɓe ko ɓe wi'ano ko nyallal ngal fop gibi puɗal ha mutal woɓɓe inni gibi mutal ha mutal kadi c'est à dire kamɓe ka wi'a juma kiikiɗe jemma asewe on naati gibi ɗon ha wi'o e jango kadi futuro nayoɓe gollu fes e asewe on ɓe ƴettidi ɗum ɗo Allah ahadi wondema min gollata fes ngal nyallal ɗo
ɓeɗo hay ɓe laatino tawgol hoɗo maɓɓe ngon hino fewti maayo ngon. Golle maɓɓe nen kamɓe ko nango liƴƴi. Nguure maɓɓe on woni e ɗum ɗo. Jon non ɓayi ko nangoɓe liƴƴi hino innata ɓe gollu asewe tawi ɓe fuɗɗoto e ala ɓe yaha haa juma takko ka futuro ɓe ka maayo ɓe ɗaɓɓude. Ɓe wuriri ni ɓe andiri ɗum ɗo ngurdam maɓɓe. Yawoy non haa jarrabuye on non joni fokkitani ɓe. On jarrabuye mo tawata liƴƴi ɗin ɓaytun hino inna asewe ɓe gollata. Liƴƴi ɗin kanji kadi hiɗi mari instinct. Kon woni instinct. Hakkil alaka tawata ko hakkil miijitotoki. Kono ko kin hakkil tawoki hiki yaha e konko tawata ki feppondiri e ko tawata ko kisangal. Piide misal bareeru sindu welama hindu mari ko innete kon instinct. Wondema ko yondu geru ndu nyama. Kono seede na hakkil ndu woni e gollirde ndu heɓana likin hakkil tawgol ngol hindu eɓɓana ndu yaha ndu defoya konko tawata ko ndu nyaamu hara leere on si hewti na ndu habbe ha ndu tame. Na hakkil ndu jogi ko instinct. Si ndu ɗonɗama kañum kadi ndu andi koko wallan tampinde ɗo ko ɗonka. Koye mi ɗaɓɓito ha mi yi'a ndiyam mi yara. Ko instinct ko ɗum ɗon fewani ndu. Kono ɓaytun na hakkil ndu andita wi'ugol ndu ɗaɓɓoye awa siyowal ndu waɗa ndiyam ɗon mayo ndu andu waɗa takko ka ndiyam ndu wona ɗon ara ndu dirali fiyo ndu daɗo. Ko tuma tuyo mum on masawo muɗum on mafale muɗum on ari ndu heɓa kin hakkil wondema ko ɗum ɗo mi duwayade ko ɗum woni instinct. Awɗi liƴƴi ɗo kanji kadi sabu ko tawata konsi ɗi yalti gibi e ala ha e juma hiɗi nangede ɗi watti kanji kadi woɗade sera mayo ngon. Paske laaɗe maɓɓe ɗen na laaɗe yahoje haa ka tumbo ndiyam. Ko laaɗe yahoje seeɗa ka pencen feƴƴa pencen on go kunni nanga ɗon ko nangata kon arta. No woniri non kamɓe bani Israelen Allah hino no liiƴani ɓe. Andi ton ɓe heɓu no manna wa salwa. Tawi kamɓe hina haa ɓe waɗa hay goɗɗum ko ñaamete on koye artawaɓe ɓe ñaama ɓe heɓa ko ɓe faalago. Aw ko wano non kañum kadi ɗi liƴƴi ɗo haɗi ɗi arayno ɓe nangadi ɓe heɓa yerhaaju maɓɓe on ɓe gollitira ɗi hoota. Kono ɓe yeta asewe on wata on gollude ndeññande non tawa ko ndeññande ɗi liƴƴi ɓurata arude. Si tawno tun ko ɗum ɗo wonno waɗude hara gibi e tenen gibi e alati on haa e juma liƴƴi ɗin no arande ɓe no gasa ɓe fermayno gite maɓɓe mi waɗa ɗo non kadi posungo. Hakkunde ko dagi kon e ko harmi kon kon ɗum ɓuri ɗuɗude. Mi landike on ono wonɓe ndarde lamɓen ɗo. En heɓi ni 1 heure de temps. Yafoɗo lam mi darna ɗo live on hara en continue yewtere nden faɗɗi janngo si Allah jaɓi.